Di fomba fampiasana azy zato leratsika ihany tiana mbaramizany mety lazarozany efa kopanavy tam'izay reketiny fo tiany ambaravoko fitakady korontana ry fanaratsina hira fiderana za tena higagana lainga fosany efa mety ho fitorina koka folaregny lela anao fiderana dioviny fode fô baiko ny lela folaregny lela anao fiderana atokany ho any tombo fa tsy anao bana fitaovana zay mahomby andratranany ao mety ho afo mandora taony reba sy vava milaza vavaka mankalazany ray andrenesany sira tsy manami zahay anao fiderana dioviny fode fô vaiko ny lela folaregny lela anao fiderana atolorin'ny tombo fa tsy lelalelana nizaniza maniry fiainana fitay arovire zato lela miny fanaratsiny ambanekeo ny tompo izy itondra famonjena so enao kenta vomitrango eo ty lela folaregny lela